Kao što je Milan rekao, prvo najiskrenija dobrodošlica našim dragim gostima iz Beograda. Sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime gradonačelnika grada Pule i u svoje osobno ime. Gradonačelnik je nažalost bio spriječen, on je na putu iz Zagreba. Evo, meni je izuzetno drago da vas po ko zna koji put mogu sve skupa pozdraviti iz Srpskog kulturnog centra u Puli, po ne znam kojoj izložbi po redu. Mislim da ništa vjernije i ne postoji bolji primjer od svega onoga što mi ovdje u Puli živimo od upravo ovog događaja koji, evo, otvaranje izložbe u Srpskom kulturnom centru povodom Dana grada Pule. Mislim da su riječi suvišne, da to samo za sebe dovoljno govori. Koliko da mi neprijatno da govorim. Ja sam za Pulu čuo sve tako obrnutim putem. Bio sam veliki fan atomskog skloništa kad sam bio mlad, pa sam onda čuo za Arenu i Joyce-a. Trebalo je puno vremena da prođe da bi upoznao Puležane, jer se tako kaže. I ja sam oduševljen i narodom, i jezikom, i ovim kako uopšte Pula izgleda. Reći ću samo jednu malu istoriju ove izložbe. Ja malo izbegavam izložbe zbog komplikovanosti mojih radova i nošenja i nekakvih uslova koji su potrebni. Međutim, nekoliko prijatelja koji su ovdje pomenuti su bili toliko uporni i svi su pričali bajke o izvesnom Milanu Rašuli. Samo da ga upoznaš, postaćete sigurno prijatelji do kraja života, samo da ga upoznaš. Krenulo je sve nespretno kao i ova kutija što je pala malo. Tako smo počinjali celu izložbu, malo nespretno, a on stalno kaže bit će Hollywood. I zaista je Hollywood sa svim specijalnim efektima koje smo imali večeras.